Riri bururi uthiete na mbere na kugumirwo ni ng'aragu icigo-ini itiganite guku bururi-ini. Arimi itũra-ini ria Kamaradi mwena wa Mbeere kaunti-ini ya Embu makoretwo makihuthira urimi wa guitiriria mimera maai igeria-ini ria kuhurana ng'aragu iria ikoragwo igumeire gicigo kiu o hindi. Ici nĩ imwe cia irio iria arimi aya maretĩra gukorwo magethete thutha wao kuhimbiria urimi ucio. Nyanya thaka Kamau wega na itunda muthemba wa meloni iria ikoretwo igikurio migunda-ini itakiritie eka imwe. Arimi aya aria mambiriirie urimi uyu mwaka-ini wa 2015 makoretwo makirima irio mithemba yothe iria ni hamwe na mbembe, thukuma na ingĩ nyingĩ iria ibataranagia muno hari mirire yao muthenya. Joseph Nyaga uria niwe mwene wa mugunda uyu na muikariri giti wa gikundi giki ni aratariria uria urimi ucio uteithitie hari kuhurana ng'aragu mwena ucio amu gicigo kiu gikoragwo kigumeirwo ni wagi wa mbura kwa ihinda iraya. Hii maji naona kama itatoa umaskini hapa kabisa. Watermelon ilipotoka tukapanda mahindi na pia tumefuna hiyo mahindi. Hata mkienda huko mtaona kuna mahindi imekauka. Alafu tukapanda watermelon nyingine eka 1.5 hivi. Naye tukatoa tukauza tukabakisha mahindi. Mahindi ndio iko sasa ndio yanakuwa kwa sababu huwa tunapanda watermelon tunawachilia naenda mwezi moja. Alafu tunapanda mahindi huko katikati ya hizo farus. Ni athiete na mbere gutariria uria mahotire kugucia maai kuma rũĩ-inĩ rwa Thũci ruria rũrĩ kilomita 11 kuma mugunda-ini ucio na kumarehe nginyagia migunda-ini iyo. Na maji hiyo kutoka mahali imetoka mpaka hapa ni kama kilomita 12. Na tunasabu members 760. Square kilomita ni kama 12 square kilomita mahali members wetu wako. Nyaga ni agwetete maria mahotete gukinyaniria mari ta arimi makiria wendia-ini wa irio icio iria riu ire na thoko nene guku Nairobi. Economy wako mbele sana sababu kwa uhakika hapa kwetu mtu akipata shilingi 10,000 ni mpaka hao ameuza ng'ombe, sio mbuzi, ng'ombe, na si wengi wako na ng'ombe. Lakini saa hii mtu analima tomato kiasi, watermelon kiasi, unakuta anapata 50,000. Economy wako mbele na pia kwa njaa imeua njaa kama 70%. Nancy Kathia ni umwe wa arimi aria magunikite na gikundi giki na ni aratariria uria magunikite na mutaratara ucio akiuga urimi uyu ni uthondekete mieke ya wira kuri aria matari ya memba gikundi kiu. Samani tulikuwa tunaenda huko mbali Embu, tukaenda Ukambani, tukaenda na huku Meru kutafuta sakura. Tukaenda na kiondo. Tukachona kiondo kwa mikono ya uzi ya makonge ama ya miti ya kichaka. Hiyo tunashona, tukapeleka huko tukachange na mahindi ama maragwe. Tukaleta huko tukaletea watoto. Lakini leo naona njaa inafunguka. Tuko mahali pasuri. Na hari thina munene uria mari naguo isipokuwa ni mtodhosi kidogo inashumbua sisi. Manake tunakubali bila inakuwa mto inakauka, sio kupenda kwetu, ni climate change. Arimi aya ni magwetete kwihoka kwa mbura kwa arimi ari guo cungiriirie wagi wa irio, akiuga arimi ni mekubatara kugucia maai kuma njũĩ-ini niguo kuongerera irio iria ithiete na mbere kwaga bururi-ini. Handũ-ini ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.